thil haute anga langsi nima selami puiten anlak serious tunlai khothlang milar te boina chuan khovel pum al ne so rem hlia he an boina in chandan dik tak le a chevel te kan x-ray chuai mai in media rorel to kan ti mai khovel me chedam lai zinga Instagram lama followers nga ber Selena Gomez chanchin hi tun chumna na chu ziak fung soi bevin in thailang masataruk maila ami je khul takle nui moi em wanga mi puite thinlung ne wong to Selena Gomez te kan shat lar hi aming tak chu Selena Mary Gomez ni in July som ni pani kumsang kha zakwa sum kwa pani khan Grand Prairie Texas USA alo pianga kumsang kha zakwa som sari chhaudei to khan Selena Gomez pile pute hi Monterey achanga USA an pem wangin Selena po rampatni thisen kai third generation of American Mexican nula tila adik ber ome Selena Gomez hi avan doi hlia kumnga mi chawni lai hian anule pa te hianin chena wangin Selena hi anu bula broken family changa shingnun ron machonin anua Mendy hian no pangte kumsom paruk mi chawni laya Selena Gomez hi na yani wangle nasang tak thok phavelo ani wang hian khati lai khan an chung ko din mun hian hiam ve hlia anua Selena ina soile danin khati lai khan kanu khan ni khata na pali athokwala achang phei chuan dinner pa ngai tak eina mantur an nei zo velo wangin annu fast spaghetti chau ringa dinner anei changa tamchin thu asoi chuak bokani chumole Selena Gomez nu hi theater vela stage actress na thoka in lo chin ani wangin Selena Gomez po hian actress ni chak na chu a thinlunga in du chawin kumsari mi le kani lai kumsang ni patni changa sang ni pali khan no pang show pakhat Barney and Friends a khan changve in no pang te ni chungin a role ane so re uzet hlia Selena Gomez si ano pan lai hian no pang hlim thei tak dui sen reng mai ani wangle kum no pang te ni chunga anu in azir tir thin midang te chunga ngil nei na lan tira shingnun uluk takadai chho thin ani wang hian khoi hmuna pom se abul vela mi te ngei nat a lo zel thina rin na konga po ano pante ta changa thisenin a than len pui Iswa Krista hi aringin tuna pui thin nu khovel thang chhuak rak khopa milar ani to hnuwa po hian milar dang te anglo takin Iswa hi aphat san ve du lo chu soilo Iswa tel lo khovel chu damlai shem hun ang mai ni tur thu soi chuak tu kha Rose Parvul lai tak ang mai vul chek mai he Selena Gomez ngei mai hi ni a ashing nu na bung thar akai chho chan na le khovelin kan hmel sha chho chan na tak chu kumsang ni pasar changa sang ni som pani Disney Channel television series Wizard of Waverly Place achana chang chi akhana ni a khata chang khan khovel filmmaker ro pui tak te pon mi big ani ziale angai no beizia ron po chawin kumsang ni pariata another Cinderella story ni so zat mai an cham le chi phei ka chuan khovel puma chalai tam tak te thinlunga ne in Selena Gomez salang mai an lo ni ta ni phuar be ang mai in Selena Gomez hian movie tam tak Romana and Bizas kumsang ni soman chante Monte Carlo Spring Breakers baka adang tam tak kan soivek seng lo achang hnem man hlia a movie chanto na reng a lo tin pui rem chin zia po kan shevek anga Bollywood anemo Hollywood po ni se actress mingthang tak lara larten zailama an huang an zo hian eng anga zai thiam eltiang po ni se an lo tling zui ngai lo tila kan zoi swal tam lawang an ming than to nam sa khan mi puite ril ro aluak nge tlat to china wangin boruak an chem hot zo to ngai lo china ni amero chu Selena Gomez ro bidang lambik ani na chiang le chin khatiang khopa actress mingthang ni si khan zailama le zel po khovel mi puite hi tui phone saubul bul ang mai ti chi ai thei khopin boruak aron nei thei tlat nia mole music video sang hit tak ama pol nge me sa chinin chung zinga a hla then khat kumsang ni somni pakhata Justin Bieber nen anin date tir vela ti chwa Love You Like a Love Song ti te Feel Me ti hlate Same Old Love ti te A Year Without Rain ti te
boyfriend ti te baka kumsang ni kumloka ti chwa people you know ti te Lucy to love me ti te look at her now ti te baka kumsang ni kum thava Blackpink te nen an collaborate na ice cream ti hla teng te phei kha chu a hit lem law an ti sak ve tangotila kan da doi thei ome ole kan topic tu lai boy na sau sang tak an nei chung chang bo rak in mung chhodan chan tir bera ilu chho taila helai takhi controversy na satak om thai ani wangin nakin le zela po in shot follow paltakin ngun devin in longai thavek don ya o hetiang kho Selena Gomez social media thom nei lian le mi puite du ron ani lai hian tun nai te khan tairol te ani lai angai zong le amangai em ama wanga purity ring ngei po alak thak pha hial na ni bok Justin Bieber anu pui Hailey Bieber baka asangoi zon pui Kylie te inkara chuan boina na men lo ron swakin he an boina hian minute railo te chungin Khovel News Agency zong deu tho alo khat ngal deu vek maya Hailey Bieber le Kylie Jenner te phei chuan Instagram lama followers amaka makta doi chuang tak meu an hlau pha chur tlat mai bokani he an boina in chan dan hi engdang ni lovin Instagram queen nina din mun chelrang chin Selena Gomez chuan ni kum masalama khan Instagram atanga achol leilok shi tur thu soin unrei tak chung engma post asiam lava hemi chung hian entertainment khovela thom nei lian le u hanga tak Kardashian family changin Kylie Jenner chuan Selena Gomez to Instagram queen ani chin na changa ron wathain queen of Instagram ni na din munchu unrei tak chung Kylie Jenner hian achel ta char mana thamwan po athamwang der hle khovel mi puitam tak support ron lo chawin Kardashian family te hi social media rorel tu an ron ni chhota rap maya nima sila Selena Gomez Instagram lama aron active le nuai ro million tam tak in thlau man si kha Selena hian unrei lo te chungin aron le thal tak ngal mai si mi puite hian Kylie Jenner ai chuan Selena zok chuan ngai sangin an mangai dei zo tia chiang ta em maya helai hi ngun takin han ngei tuat lang taila Selena Gomez Instagram lama achol leilok chung khan Kardashian family changin Kylie Jenner chuan Selena Gomez Instagram followers neizat ron le pelin khovel mai chepiang to zong zinga Instagram followers nga ber Instagram queen nina din mun an lo ave tak rana chuan Selena ai chungnung le mi puidu ron ni in ngei tlat na nun angkha aron nei chhovia hi achievement pakhat ve mai angalang si hian an chung kwa Kardashian family ti tanero ro puile zwal na le an business lama po nasataka ma son dor the na khop ani wangin hei hian entertainment khovela kher hi chuan social media hi apoimo top khok zia ati chiang fu ome ama Kylie Jenner phei hi chu Instagram queen nina din mun ache lai khan a business lama po ma son dor wangin khovela ma ni thwa chwa po liawa billionaire ni theino pangbera in langkai hialin khati lai a net worth kha dollar million zaruk lai mai athling hem mai na o puirem rem khop mai nima sela Selena Gomez Instagram lama aron let nuai ro thatam po aliam ma havin alal thothleng lungwang takalo lo der tu Kylie Jenner lo na tlang sang takachang chuan thatam po nga ngai mi alavin anuk niam thei tlat maya chu po video le picture sexy tak post ve silavin Kylie Jenner chu aron le thal chiang hleni queen of Instagram lo ni ve zoi to Kylie Jenner tan chuan atlom thak ve in Selena Gomez Instagram chol zok chunga adin mun lo lo ve zok tu ani chau ti na khani maya Selena aron active le nuai ro poisa tam tak te pon an nei zo lo tur followers 10 Selena Gomez an than zok miao si wangin ti thei dan dang om hek lo le asa huai ni do tatlok thlok ringot mai ne Kylie Jenner hian evit huam en bel de ngar chin chung po a Selena in an le thal ta sham mai te chu kan ngai ang a in alo lana in tom thak alo ti ru hle nge ni don ne he in le thal na then zol him mai hian Selena chuan a TikTok video pakhata chuan I accidentally laminated my brows too much kamit mul hi kadu ai tam
eliminate pal tiin asoya. I accidentally laminated my brows too much. I accidentally laminated my brows too much. Heta hian engtidan nge ni don ye. Selina in he video apo sa changadar kar tampo aliam ma havin Kylie Jenner chuan a Instagram story lama a hmel chiang takalan na posin hei accident ani mo ti in a post tak hermaya. Heta hian michen kha chuan he athala ka post hi accident ani ti na anga ngayin Selena Gomez aper ni ngai na po anla nation law nima sir anu dewa Hailey Bieber chuan IG story a ve thau chuan Kylie nen an eyebrows ve chu tilangin Kylie phei chuan amit tikal deuh titia amit mul a en lai chuan han post tak tel khera chuan Selena chan tu mitam takte chuan Selena Gomez an mokna chiang takani thin Kylie Jenner le Hailey Bieber te chu an huat ron bun ta hlia social media sang sanga an sia lo zui ngalin omnuam lo rak khopa an zir the zui ta ka le amakamak ta duai chuang tak meu followers an chan duai ta ka chuan Hailey le Kylie Jenner te chuan an status post ve chu delete ngalin Kylie Jenner phei chuan Selena ati chan lo thole eyebrow post po a mulo shim thu ba ka thil ni mi alo an lo soi vung vak thole thil a thlak takani thu post hial siamin aron ta langa he athil post a hian Selena Gomez chuan Kylie thu soi apom pui thole thil chu lo takani Kylie fan kani tin comment alo nu cha ta rup mai bokani chu hetiang hian Selena Gomez hian heng bo ruak hi tu dai tum engam ma se an thu post le caption zong tinen khan mi pui te hian thil theng pal coincidence mai ni in an ngai thengang lova hewang hian senator te hian ton thlegin Kylie Jenner in soifia na hi pomchia pu ngai lovin comment section lama an chia an na lo ron lui ringot mai ne nima se hetianga Selena Gomez kan chan ron em kara hian ani po hi atei rol lai ri ru thiang hlim takamidang te adil dan ang khan anung chhauta vak bik lawa kan ti don nge ne hetianga mi puin Hailey le Kylie na sa thei pa to pa an sir the rona an unfollow sup lai hian social media lama kumsang ni som pariat chhovel dei to video hlui ron viral tharle in heta hian Hailey Bieber chu rap battle show co-host ani chomin Taylor Swift ming an seirik lai tak mai chuan ten di om takin alei chwa chungin a hmela siam dang lama he a video hi man kuma mi dei to ron viral tharle ni ma se Selena Gomez hian a chianu Taylor Swift thawang ho tharle thutin ka chian chaber hi rimoi khovela hian bes ania tuna po chudin mun chu ala haurenga ni ti in comment apeta sak maya mi puin Hailey Bieber an huat ron laya abo ruak ti vung bel tum ni om taka comments an ron nei tharle awang hian Selena Gomez ngei po phakar ni loin attack tu po aron nei chhongala I best friend Taylor Swift mangai hle sin thile dam in karai omlaya ikal pe tu che ro khachu enga te vak ingai chunjom chuang silawa mani lok I documentary ti chua po aming voi khat po itilang tu ve mi alawa amilar zo Taylor Swift ro ka chian chaber ti in athawang iron hausak liang loya tuna po boruak tu dai tum ni om takin Kylie po sa po filber ni omin comment ivapia mase heta boruak ti sausang the turin chan I khole si lemchang mai de nang hi mishing fake lutuk milar larton chi ngilo ni hi tia chil zui tu anum ta nuk maya khati lai khan khothlang milar te boruak kha saubul ani ber maya hewang hian Selena Gomez chuan social media chu zawlavin ama angkhan tolsanji atum thu avoi ni nan apuang zarlia nimasela ain soyang he hu chuan a tabik chuang lo hetianga social media cholsana tum thu a soi tuk zan lo ka chuan thalak le video dang a post chunzom vele da thawani atei rol chwa lai me chiril ru thato anui mel moi voi khat chau po thinlung hliam ti dam vong thei khopa me chedu om ber mai Selena Gomez hian anxiety le depression anei na sat wang khan le danna chikhat lupus anei wang hian nge ni don ni kum ma sa chang chau borvel khan ami zia le
landan te hidang lam chho shet shetin a over confidence chho lek lek chinem o ti tur hian a chho ve tlat zelmaya a tlei rol chwa hlema tlei rol ril ru thiang hlim le du em ni chin kha tuna mi zia le a dan a che zia vel te reng nen hi chuan in person to tak ani ve tlat nima sel Selena Gomez zet hi zong a tlei rol la ya anui moi em mai te ami zengai no bai zat mai teng te le atok chawa in sei thiam em mai te khan kan thin lunga Selena Gomez kan shia jeng na khathununin shuishwal ang mayin min la phuar bet hlom ani bera tu nuwa hian alandan le ami ze chen khata wangin mit ti kham lek lek chin ma se Selena Gomez kan shia jeng na Selena nui moi te zat hi zong khovel mi pui tam tak thin lunga mun sang tak alo chan to na khachu chuti mai main a chuai thei to arin om lawani Selena Gomez le abial pahlui Justin Bieber te hi in chen dei to in Justin Bieber pon nupui nei dei to ma se khovel mi pui te hian an patni an soi zom tum na hi ala re thei reng lawa Hailey Bieber hian an nupa in mangai mel tak lai thalak posta se sinei tor te chu asatin an sata phat chin tiang vel ani ji amai le ngala hei hi achan bulpui bera lang chu Selena Gomez le Justin Bieber playrol tirte in kop kher kha chu an chemistry a fu cher bok nen milar dang ta thik tham khopin an chhelau dun ema an mani business a hlotling tak an ni ve bok nen mangai na dik tak le riru thiang hlim taka in kopan ni ti an shiat ngoi te khan mi pui te lung an dum zo ngoya hlim taka hun an mang dun han mu te khan mi pui te ril ru adam vong chin tat nia mule khatiang khopa mangai na sang ber in hlan ton dun si khan engwangen don ni an pani in kara khan riru in ti na ton na tur sang alo vele zela in mangai tak si khan khwan ruat ani lo wang ani ma na le Selena Gomez pon mi padang date ve in atopa phai chuan Selena Gomez mangai na mit meng ti shiat ngoi en chin to Justin Bieber nge hian nupui anei santa thut mai ni kha hetiang hi mitui ne na inkalsan pahni te mangai na jin kong ani wang hian mi pui te hian Justin Bieber nupui thar Hailey Bieberin inti thei taka Justin nen anin mangai zia lantir na thalak an post te chu Selena Gomez ai mama in mi pui te hian an lo lana in an lo nat pui ngoi china hewang hian Hailey Bieberin anu pa in mangai lai ni om tak thalak an post te reng khan Selena mangai tu te chuan Selena atiel tlat chin ni ngai na lian tak an lo nei ta china hewang hian Hailey Bieber hi amaka tamin an huat ron pha ta em mai ni chutiang zelin Justin Bieber nge hin ama account ta annu pathalak a post po hi mi pui te chuan Hailey Bieber post sak ni in an pu zui ta china tun thleng po in he an pu na hi vung takalakal pui zel ani bokani Hailey Bieber la tun ma chang to in Justin Bieber le Selena Gomez te fan ru kol lutuk alo ni chin wange Selena Gomez thil tiang zel chu a copy ta zel maya kan muang hian kumsang ni som pasari dei to khan Selena Gomez hian Harper Icons Party ya the pink turtleneck dress simple moi dang dai zat mai chu konfi takin arun hatswaka in seifur angalang silavin ain me veng khop mai ti chuan mak angreng tak mayin abial pa a mangai em chin nupui thar Hailey Bieber nge mai chuan heta akor hak ang chia a color in ang chia ni bok chu an nuwa kumsang ni som pakwa khan Met Gala a aron hatswak ta heu mai ni chu male hei hian soizui a hlota hat rengani kha hei mai la ni lo kumsang ni som pariat April ni som pakwa khan Selena Gomez chuan casual dress print nal zet mai the blue sun dress chu a chwa wa na aron hatswaka moipo a moipui khop mai makang ring tak mayin akor hak ang chia hi Hailey Bieber chuan kumsang ni som ni me tha khan aron havele da chai mai ni chu hetiang hi thil thleng pal nge ni nga athwaka hian Selena dress ang chia hak chak na ril ru hi acham reng zo chu tiang ani chuan thluak lam fel lo ruk na nei ni tin sinei tor te chuan
Hailey Bieber hi an pu chevel lia hetiang chung hian Hailey Bieber chuan Selena Gomez ka an theinan chuan ka tum nge ru saru alo ti ru ve kar nge ni don ye kumsang ni som panga a American Music Award semna khan Selena Gomez chuan he thom na design dang dai zet mai uchuak si lava sexy rojek phian boxi The Shield polka dotted black dress chu American Music Award semna khan ha mak angring tak mahin Hailey Bieber hian Paris Fashion Week kumsang ni som pasaria khan aron hachwak vele ta chai mai ni chu hetiang te ani zo zai wang hian senator te chuan Hailey Bieber hian engemo digla uruk na riaw nei niang ti hi an ngei dan ani to a nima sela thuak lam fel lo uruk na riaw anei han ti donila aduna chuan a fing rupian boxi hi boy thak na lai ani vele tat boxi ni heng zong zong aya mi puila chong le chong tu chu Selena Gomez hian anaw Gracie mingzoin a ngonga GT tattoo a chutira maktak mayin he a tattoo chutir zona che che hian Hailey Bieber hian GT ve thau aron chutir vele tatlat mai ni chu he a tattoo G a chutir ve ngot chan hi atira khan choi chuak do lo ma se atopa ero an pastor Chad Vance a fanu thuak lam fel lo na nei mek Georgia ti ming pupual liaw liawa chutir ni thu a sei vi mak mai ne amero chu Selena Gomez ngonga tattoo anei na zon ang chia chia chutir ve kherawang le G letter inang chia chia a chutir ve kher dana hian mitam jok chuan Hailey Bieber in soi fiana hi oi chia po an ngai mi alawa senator tam jok phei chuan Hailey Bieber hian thuak lam fel lo na anei tak tak ang ngai na lian tak te po anei pha ta hialani heng a hun le ni chiang taka chin chia thei ho karon tarlan ba ka hian Hailey Bieber hian Selena engkim hi copy atum chawi moneli o ti thei turin abeng be a phei khok a chongkam mandan a underpen te thleng thleng te pon yang chu a copy chhota zel maya he hi mi chen khat chuan alano pan at em wangin ngai ma se senator te ro chuan an huwa jon pha tial tial thung si ni Justin Bieber hian Hailey ayin Selena hi ala mangai zok ti chungchanga rungat po hian tun thlengin in hial na top theilo ala reng maya enga tinge Justin Bieber hian nupui nei nuwa po Selena hi ala mangai zok anga senator te hian an ngei tat chana hian rumors vel mai mai ni lo chan fung thatak an nei wang ania Justin Bieber le Selena anin chen lai khan Justin hian emotional breakdown na yin psychiatrist apan hiala ngai khania kha an boina kha nupui nei khan filmai the tura angaya nima sela a filmai lo thu ama nge hin a soi chwa ba ka a mangai em chin Selena Gomez in lungchim taka kwa lai le captiona love the way you look at me ti ngat ahman na te chu ala delete phal reng lo ba ka Selena Gomez thalak dang dang gaun moi tak ha most elegant princess in the world ti chwang taka post te ba ka lungchim taka nin kiss vong lai te Selena nian chelo taka in kai real chunga an chwa dun na te heartbreaker ti an thalak dun a post na zong te chu delete mi alavin tuna hian nupui nei lai Justin Bieber account a son mutur ala vekani hemi ba ka hian hetiang khoba Selena Gomez awanga anupui Hailey in chirthena na satak ator lai le mi in an unfollow sup lai ngei po hian Justin Bieber hian anupui thawang ho zongin chongkam voi khat po ala che ho lo dana hian senator te chuan Justin hian Selena ala mangai de zok ti in social media a chanan kho na salya nima sela khwanu ruat lo anni miao chuan ti ngai na heklo hun liam to chu hunin liam pui mai sela kan cha pui vong awanga danglam chuang silo shingnun hi kan bu thu sam anga kal lo wang maya midang nun ti shom phanan manglavin tordan thiam ta jok maila a enga po chulo ni se hetianga an nu pa atar modern ang maya vai vuk thin te nu pa hi Selena hian a thik ngoi arin bik lava Justin hi lo let ta po ni se Selena tan hian han pom le mai tan chuan atlom thak ngoi to lom male chubaka thil ti chi po wani reng so a chuwangin
Selena Gomez hian adu to bik lo tur Justin Bieber lo uibe sak chong hi senator te po hian ti to lo zokila ama Selena ngei po a relax thei zokin arinom Selena li Hailey Bieber hi tungya thazok ti chungchanga hi chuan Selena Gomez hi ama top hi ti hian Selena Gomez khuvel meche followers nga berle talent nga tak lara ni a ako pui chu tu po lo ni se Selena Gomez kan sha jang na hi adang lam don lo ni ma chale Hailey Bieber ro a ming to ba Bieber hi kan payani ngat chuan mi hausa Stephen Baldwin na fano ti le Justin Bieber anu pui lui ti zong kha kan sha chhun zom na tur chu ni to maya Selena nen hian an level a insan hlai lutuk tekin chi po an ni lo ti hian afia fil fiber ome Oleka subscribers du tak te o Mizoram Home Appliances do shang zinga duplicate pakhat ma zuar velo original lang chau zor na mun pui Voltas malsom house kalo mel sha tir lo kang chu o ani hian TV fridge washing machine baka ice cream sareple frozen meat zuar du ta na du thu sam deep freezer ate ber changa lian ber thlengin an nei baka air conditioner AC water cooler air cooler baka visit cooler te thlengin an nei chikim hlia kan sha thiam dan tur chuan in chung kan mamu electronics engpo hi kan budget mil zerin Voltas malsom house te hian an nei kim vek tila kan zoi swalawang an bungro te hi original ngei ni wang hian 12 years warranty te thlengin an ti sakmi a theina o hei baka hian Mizoram district shang hetiang electronics zwa chin te lak chhon na mun pui ber te zinga mi an ni wang hian amala leidu tan po dordang ai an deklom theizia tur chu kan ngai to thiam mai karinga an bungro engpo hi wholesale rate vekin an pechor chur mai ni hei chau hialan lo cheu Voltas malsom te hian poisarem jang mai lo te tan aba installment in an pechuak thei bik tlak bokania o hetiang khopa dor lian le changtlung bihar sa te sha thiam na sang tak nei bok Voltas malsom house te hi ilo shat lo ka hlau ema kalo shil sha cheu ni chu o an bungro te hi thlon vekin an deliver sak chin bokani an ma ni bepop tu tan phone number 9856849936 0389 295 4094 ale 9862 452 629 ate hian in lo bepop ve cheu don nya o Malsom House Voltas distributor for Mizoram Tuikol South ITI Aizol le Lunglai